bitoni yo mwana uko rugambiro sha otyongu ndiyo mukoti bani wa mbuzi mwine mawe weza bukagenda bita bani watuganda ibyo kiragwire kiragwire bene we yabigamba abakano wakumimana ngambe ki tata ngambe cyo cyo tarukumana iki bani cyo taruku cyo tarukumanya cyo kwenda ngambe iki Vesto Murunzi nakutanjera eshaha zaba mushanju zihangwe neshaha zitu z'amakuru gihangwe kandi uruga kusehonde Elias Rutugusa abebembezi na polisi mu rubindi batahire abebembezi na polisi mu rubindi batahire mu nshonga z'abatura ahabwo kwetombwitira umutura mugenzi wabo obara kutekateka ho okuba nabatera amahembe aba bagambira abebembezi hamwe na polisi ngo baruhire n'amahembe kandi ngo abarukugabatera nababamanye Mutima umurikiko rw'icyaro rubiro mu cyaro cyarwanya kahike umutawuni kansiyo ya Rubindi umurika shambara kandi wetabirwemo abaturana n'abari kutekateka kwamba batera amahembe hamwe n'abebembezi umurikiko rumukuru w'entebe yakashatabira tarkwendamo abanyamakuru bita abatura bamuremesize ibintu byite bitkuza gukora utarenga boda ya sero yitwe twagizire aba banyamahuru aba leta no no aba leta abantu bicirwa mu rukiko rwitu abo kugira ngo tubiciriza mu rukiko muhereze mukono tubiciriza mu rukiko imishango yo kuruga n'amahembo bariyemo umwe n'umwe icyo nkiturema cy'uruvinga icyo nk'abanyamateka kituremo gira ki
ruvinga nabwo hanyuma baburiza abatura baratirwa amahembe niko hibona kwimusya umukono abantu muntu bara abo okumanga baratira amahembe mu cyaro binyoni siyo mirundo mukaga barikuntera amahembe n'umwana wanje turuza kuzikogwa nkamutambe cyetano cyanje cyansasa izoberyo abasangire ihine nabe nasangire yabaha nabo bakuza ngo barukubi kanateyiriho mukade wanje ajya umwana wanje sanugaruke mbara atana munyanya kakitwa mahembe azayagaruka yanyusi kintu eco bajyanga noze wanangata tinkuza yo nibanyita nyotonga kora ninkigamba na gisa ninkigamba akane gisaha ndakikaba wareba agumana batugerega bajyamwe mwayiseye togoro bwanyu tobukene bwanyu bakutera amahembe oguze mbuzi yawe hari yo kuboguzire okitwara ugiguza otwara kure otwara nturo mu irwaro nyonye nabana bana abo nayihise umwe bakamutwara mu rwaha baseboni mu mpero bujurizi kukibaka gikwateraho mwana anje yagire kukaba mukuza kushanga umukanshangire mu bana na nyekiro hakwasirwe ndije konkogwe najanti kamushabire twarunda mizigo mu gishana amazima amahembe ni stani abatura bameseriza bashishe John Bosco ngo abanyangariza cyaro konkabye hakene taru ikinde kinabe nifa nabo zawo akaba ariyo mwana Ivan Amoni nagabadeho nubona tabarize nkai a police mwana no kuzika torazice aha kandi mweni no kuzika tinda zice abo kuba ikintu gankanye ne kingi konka wo mukama worfu nabwanyuma kabahirebero ikiro mukakimwe bazikire yizo wanje yangira ati nyewebe babe bar umutingugiranda tinko bimanya kurigira abatura babahindurira borabo kubatera amahembe tugarukane ngaburizo kutura nangutongeramo nakashukare mukagwe jireta enure hatoriya ntuko kugira ati numbaronda mutyabo abatezi b'amahembe ono mwana kufoku niho kurigirire ahubwo kugira ngo tukahereza bongerwa karuru omwama Ivan amakuru agashaka Evans tarimo muri Kashambara webare munonga Evans tarimo atugumizamo na namakuru babahadisi betwina cha NRM muri ntungamo abarkwegitara hamwe omuri NRM muzeito bakomeye badanchire kutambure njo handijo bari kurondera president Museveni akabiri muri tojo kurondera president Museveni akaruru kenko 2026 kandi abantu begitiransi y'ikibina cyabo echa NRM muzeito vakumeine twenda abantu abagambira NRM twenda abantu abatakurwana kuba timu yite organize member wuti yaferwa tuzayuntu mushaka nangwa na yabaye no bukenyi twine muba ashazi twine zananka nzitu no bazvara bagipangisa egendeza kukora turiyoni twetorora tunga moyona kandi nitwenda president Museveni ayeyo obururigana harigana kandi twe twetekatekere kugenda tukamutamburira mpaka rasti nibagenda nibashemesa abantu akarongike kibina cha NRM nebirunge president Museveni akozire turukubahereza ibyagenzere nakora nibyo turukugenda tubashoborera tutandicara habusinjo yaresere kugumezamo na development iyo kubaretera ntandukwa weres creation ezeminyeto ezabacara hatu turyo mu parish modo nkoko kumanye ko birukuratana konke cyangu itwe nkati mutova kumeini ronda karuruka president Museveni n'umwakwenda ngunkarondeza guru provided ni qualifying kwikanka gamba Swahili ni mayo Swahili munongo mukundeba nanongo no rushungu ni ndumanya I know how to write and I know how to read nibajyango mukarura kari kujya kenko 2026 nibenda president Museveni ayebucye kigana arigana district ya Ntungamo na za district zibaherire bicereza ngu kutandika nerizo nabo baza kutambula house kandi kuturamara Ntungamo district abo kubanyene ba member rukungiri nyine ba member rukiga nabo nakikire nabo natebekanise nabo nibaza kutambura house ehureji nejagumza mpaka karuru kashikire 2026 amakuru agasha kweri yasurtugusa abarkwebembera Kaboba Primary School umurikizo bo mu district ya Bushenyi bino kwerarikera ahabwibura ry'amashanyarazi kandi no bashaba government kubakwatiraho ababina amasiko ngo babona amashanyarazi nicija kubahwera ukongera itafari ahabyo bwegese ahishomerere
Kabuba Primary School eriri kushangwa omugomborora ya Kizoba omuri Bushenyi District n'ishomero erya government kwanka ryosire nirikora kubi bitu omu myaka ebiri ehwire ritandikire kukora gye. Tushaziremu kugira ngu tukore fundraising ebirabiri na mwenda byo kwa mukaaga kugira ngu nitwe twongerere aha buyambo bwa government tuhire kureta ekizimbe eki omu ishomero tubase kuraisinga esente zokwingana $2.4 tureta amashanyarazi omu ishomero eri tukatungura ebyobwegyese tutere enduro mu government turikutera enduro ngo batuhe amashanyarazi nangwa n'ibyare byetorire konka tutire enduro tora tine baratugarukiremo ukashanga nangwa turabira abayobozi bitu ba MPs bitu ba chairpersons bitu ba LCC n'abatu konka tutategereze natwe twagira amashanyarazi ikizibu icyo kiresire ishomero ryitu noburi kugeza tukakoraje konkargarukire bateri nkamashomero agandi no kwicereza kuhango kugira ngo amashanyarazi gahiza kutaba mu ishomero ritu kabuvanerga hareve yerho neza harindi abana bitu bose remba shomera habutadoba nubabimusya kare mukasheshe tubineho kukwezesa echuro nico kimwe bahembo butara abari kwebembera ishomereri bina amasiko mingi ngo batunga amashanyarazi nibabasa gukora gye okusinga kubatwire nibakora batunga amashanyarazi aha mwanya ogu n'ebintu byingi bituganyirwamo icyo kubanza no kufotokopinga za homework za daily nkitwanguhira abana bagendana photocopy homework kandi bazikora mu kasheshe bija bazikozere cyongera kushoma no kwandika kwabo. Amakuru aga gashakwa Onesimus India nabo omuri Kizoba. Bare Onesimus India nabo omuri Kizoba Bushenyi omurebe wa TV West omurungi ni nkusima aho kutureberaho na kandi na nokutorana okureba TV West nkirize mbase kwa nimpumura ukace ningaruka na makuru agandi. Risente zawe kutunga magoba omugasho gwokugaburira ente byokurya byine ekiriisa okutasente omu byokurya birungi by'ente riizooba nikikureetera amagoba amarungi nyenkyakare okugaburira ente byokurya ebyine ebiriisa birungi tikiri kukoma aha kwongyera obwingi bw'amate bitu nikyongyeza n'ebishaju ebirikutuma omutindo gwayeyongyera omu byokurya birungi niharugamu omutindo omurungi gw'amate hamwe n'ebbeeyi nungi okugaburira kurungi ente zawe nikireetera okweyongyera kw'entaasa ya buri izooba obuhabuzi aha bariizi shoma aha nkora ya Total Mixed Relations yehingira ebyokurya by'ente okyendeeza aha sente z'okushohoza omukono sente abantu ba Bukanganosi mutakaferwa mpira kasameme hagati ya Radio West Vision Group n'abantu ba Bukanganosi ebiro mushazi we kwa mukago mwakogu achecha burunduma omugombora ya rugaga ompera gwataruka Julius tumuhimse herza William Beka Julius Salini hapana basta ticha gumiyao yeza Ivan yeza Grace yeza Dixon yeza Pato gwina golo abantu ba Bukanganosi mbweni mwe barugaga Rushasha Kashumba Ngarama Kakamba Mutaferwa mpira kasameme izo sibo kushakira n'abahereza ba Radio West ari birunduma bishagikirwe Nyakazo People's Sacco Katatumba Academy Solar Today Herbal Life Uganda Golden Choice Parts Uganda Limited Wendi Mobile Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata akanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona
Omakuru ageshwekeki ombyamagareri izuba nitureba ahantu haraya amagufa endwara eriyo neteganisa abantu bona aha myaka yona endwara egi nekira kukwata abantu konka babura kucumanya kandi eki kiteganise bingi ombyanga bitaro bimwe na bimwe omakuru gitu eri izuba nitureba byingi ebiri kukwata ahantu haraya amagufa egi myaka 6 2024 ukwezi kwa 6 yakwatwa yazimbanya ogwe no Rosette nuwe ku rugo mu division ya Kachika omurembo rwa Mbarara kandi ayino mwana w'emyaka 6 orukutura n'endwara ya arthritis ninga shendwara y'amagufa konko bwati atwiro mu ihanga rya Take okutunga obujanjabi amagufa ubwa mutwe kabigere ngabasa kwata endwara tuganireho n'abashaho abakebiro mwana ogu kandi batushoborora ekirukurete endwara egi nizikira kubazirwa mu bana n'abagurusi ningashi abakikuru abantu abakura kategori nije kwasa kwata endwara ezi n'abantu abine chronic diseases ningashi endwara z'obutwire nka diabetes abaryambazi ya cancer bakweta chemotherapy akwa amagufa nagwagonga ngoro babweje mbazi deni na n'abantu bakufuna injury nkaba gwana za tuki bakafuna fractures deni abandi bari ya risky n'abantu bakwese tokoza bwongo ko kwetere mbazi ningo kuresa na no kuresa nkumaramani amagufa gitu omubiri na no butaryaje poor nutrition okushanga abantu batakuryaje ebirisa ebimu calcium ningashi ubutafuna nka vitamin D especially umbana icyo kubanza no shanga umuntu aine obusasa omumaju omunjingo oshanga kakasheshe yaza kuba nkenjingo zeyi ashanga nshasha kuto atwaraho nkesha hayo nacho kurugo busasa ninga oshanga amaju nkenjingo nisenda guruka shumashanga ngamizi gacendi ogiza kuba hurane ne barwa endwara egi eine bukabitari bumwe na bimwe nk'uko abashaho bari kutushoborera nekwata joints empango hatu washanga yakwata joints obuce nimanyisa nkobize nkumu obugara bwawe atejo no kushanga yaba rheumatoid arthritis ejo mbashebero mushagama hariho icyo bakushanga bashanga ejo factor mu ejo yaba rheumatoid arthritis no merembazi okobisa na exercise endwara ikira amagufa omuntu nasa kufuna infection omwana arwarenga pneumonia ezo mushagama obukoko buzo mushagama niyo route kushira yo korabamo ezo mu igufa rware rijiro obukoko rijira amahira urebe oguru kwahaga mwaza kufumara ko yamahira na kuri igufa shangere yagizeta ya siskire majeto osteomyelitis kandi ejo ne basakudoretana n'igufa ryahendeka at some stage is the commonest ombana kandi antu basa kugira ndijo common bakuru munonge kwenda gambono osteoarthritis na ngutindwara y'amagufa pase konka n'indwara ya joint konka joint ke kurwara yona oba no joint obwengaro oba no joint eze konko kuchereza amagufa eza maju ombaku omanta bakuru na namanyanya ezo joints kizikurwara ningashi joints na obuterano bw'amagufa hata ushikisha amagufa agakwasiro bamtaha chikatu cha burukwezi cha benzesimu na kiteza burabiri na mukanga byokwezi konka ataka neyanga igumanye mukwata atakuna shasha wena rukura inomoro atende nechakwasa kwekora nokushoma atakushoma nabwe nekifasitamwa gishomere mukake ahabo kushasha oyoro kucheresha gama twine test zero kweta radiography kutere bishani ebya x-ray tukamanya amagufa gemi na nokuga kushasha na nakirya regeremo mu disk yerje ninga ryajunze x-ray ne asa kuchireba kwa x-ray ko bara kuchireba tukore zindi mo test omuntu yashanga ine ndwara egi naragurwa kera okunko tuburuza abashaho kandi batugarikire mu bati embazi tekore dine exercise kana exercise nzibaso butakora effectively mestine hochi mubazi omwana w'emyaka 5 ena 3 ngo kuwagamba nawe kurijejo kwari 9 exercise ezara akore utwasa kwembazi woine ka infection y'amagufa ninga sho orwiro bwoko bw'amagufa rukaretera warwara ninga arthritis tubasa kwembazo jumere ukire konka hariho kushanga ngwendwara yaba yaryi gufa munonga ndiyetaga surgery so kwitaga surgery nka Hamas medical specialist ntwigura
tukomuziyita turushara mbiri tukushanyaraza tushara hambiri tuyigura iguferyo arunga process yo kushanga igufa ryazunzire atukaraharaga mu burufa bureka mu basagunza mu rwazi guferindi kugira abandiko by'irwaro ryambara Regional Referral Hospital burizoba aha barwire 20 abari kutahira irwaro reri mukagana bashangwa bine ndwareje abantu abo kwasa kurwara indwara z'amagufa mbafe umunonga babekirine hygiene karebanari baryeje ibyo kurya barariye batakarye ibyo kurya dukumara mwana amano mbeke bisikire barye emboga zikwirabura banywe nanga juice mu ngero nacyo yakozwe mu bintu bita n'imbe n'amapera kandi bamyamizi minji batakagira ubuzubwo no magufa umuntu no wasa kugezaho indwara byerinde icyo kubanza araho itwabanta bo kushanga nituremera munonga umuntu yimekiri ijana umuntu yimekiro kinana konka kiro umuhendo gwa kiro chikumatari konka no kushanga height yawe eri ngufu konko ine weight nyingi so no kuba nota uburemezi bwinji amagufa gawe so okuchendeza weight ikibasa kuretera wayerinde indwara. World Health Organization ekitongore cy'ebyamagara harengo rwensi yona nubajangura umwaka abantu 55 abarukora obucweka 0 n'obutonyezo 0 aharigana nebeyite ndwara ya arthritis. Gasha kwa Christopher ahimbisubwe. Nunga Christopher ahimbisubwe ndugumizamo na namakuru omuhuru yo kutungura obuhereza bwe byamagara ubwo kubanduza mu ihanga ministry yebyamagara etongwize nkore yesurwe community health extension works okweraho okutungura byamagara mbyaro abantu abarukikigana babiri nibo batendekirwa gukora umwogo go muri district ya Kazo kandi nibija ku bantu bakweraho abashaho abumbyaro byaro okusyohereza byamagara ahabantu hereza obwe byamagara obwo kubandizaho mu ihanga ministry y'ebyamagara ekwatanisa n'ekitongore ekya taso etandikireho program erukumanywa nka community health extension works okuhweraho okujanjaza obuhereza obwe byamagara omyanya y'ebyaro omwene hakabashaho baita abana ejo mu makagai ekiyamba nibapima babapima babagambira omuhandiki w'entuura omu ministry y'ebyamagara Dr. Diana Atwine niwatongwizeho encourage aha mukoro ogukorirwa mu district eya Kazo kandi ogu akwasiza abantu aba ebikwato nk'esimu empango amagari first aid kit enshaho butsi hamwe na nebindi okubahweraho okukora kurungi omurimo gubakwasibwe wategereza tia TikTok tia Instagram na WhatsApp manyabiha eji neja kuba nokikozesa kureba ngu watamu data zetu zona watukwetera. Madam PS, we recruited 102 and none of them has dropped out. And I want to thank the government of Uganda, the Ministry of Health, for facilitating them. Programu eji abantu bache abatorinwe bakatendekwa omwogogu nibija kubanu bahweraho abashaho ahamarwariro go mu byaro okurondora abarwire ombyaro byabo okushomesa abantu ahabyendya nungi okwegesa hamwe no kubutura ebyo buyonjo omaka nebindi bingi ekyo kubanza nimanya nimujja kwa numugenda mu byaro kumejaringa blood pressure abana baina malaria numubakwatemu na nimbasaba nimbesengereza mutacharginga abarwere baitu mutabasaba sente abantu batubaina sente so mutatandike ngesombi. One of the areas that we highlight is evaluation of this program right from where it started up to now. We know we have some preliminary understanding and learning. We've continued to use every opportunity to learn, and we think there's an opportunity for us to learn better from it. Then the second part is really sustainability of the program. Oine kureba riri ngo abantu abebishaka abatakirininga abantu abateine kabuyonjo abantu mwazo mu records za Burunga Health Center 3 mukarenga kiringa malaria agamaka garinka kanze
habwenki mukirwara malaria habwenki mutakubyama butimba bwensiri okurijirira ahari Dr. Diana Atwine Ministry y'ebyamagara eryo mukurebangu ebyamagara ebyo kubandizaho mu byanga byaza ha mutindo chwere kuchendeza omwijurano omu marwarro omurimo gwanyu no kurebangu twazibire ndwara na Dan Kimosho yakikwata twazibire ndwara aha cyaro aha murka mwakora na VHTs mwareba ngo buri household yamanye cyeshemere gukora 2025-2026 PHC guidelines. We have marked some resources to ensure that they choose through the PHC available resources that they choose, and VHTs are supported by our in-charges here. Obwa hati programu egi eryo muri za districts 23 okwetorora ihanga ryona kandi neija kugumizamu no mu districts ezindi amakuraga gashakwa era akiza omurakazo nonga el akiza umurebi wito murungi otakaferwa okugamba kwa president ningashi state of nation address rizoba aharshaha munana kandi okugamba kwa mukuru wihanga kona ntuje kusyaho butunu ahambeho zitu za TV West kana nebindi tuje kubireto mu makuru agacencwire kirecho wana kusyaho amakuru agiyangwe nde Elias Rutugusani kwendeze izo barungi Oyo no mukuru nk'embaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningashi butunu aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashi butunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina 14 ashatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe programu eji neyigesa nk'omuntu ashemerere kukora kuyakuba yakwasirwa uburwire ubu turi kuba nituganiraho n'abahangu Orwa mkaga Begarkem akani yo kubimanya no begarkem Bugambe ni yo kubimanya Ndio mukoti Bitoni yo mwana uko rugambirosha otyongu ndio mukoti bani wa mbuzi mwine mawe wenza kagenda bita bani watuganda ibyo kiragwire kiragwire bene we yabigamba abakana wakubimanya ngambe ki tata ngambe cyo cyotari kumanya iki cyotari kumanya icyo rwenda ngambe ni iki okwa mukagoko nitwisha kuba nitujaguze kiro echa World Environmental Day ahabo kugira ngo TV West etwire na inageza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byokweza kwa mukaga nitwisha kuba niturangirira umusingizi w'impaka z'amashomero agarabega kuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona byinshi bonishiwurinzireje reka twatane